incwadi engifisa ukuthi ngithi qaphaqaphu ngayo ile ethi umbuzanyana. Kule ncwadi siyambona umbuzanyana uyaduka, uyahamba uyofuna utshani obumnandi. Mhlawumbe yini ke noma le ncwadi ingasiza ngani njengabazali? Le ncwadi lena indlela mhlawumbe singayisebenzisa ngayo ukuthi singakwenza mhlawumbe kube indlela esiqala ngayo ukuthi sixoxe nabantwana bethu ukuthi kungani sibeka imithetho esiyibekayo kubona, ngoba kuyenzeka umntwana abone yena konke nje ku right, uyasuka uyaphuma uyahamba kanti wena ngapha sewukhathazekile. Mhlawumbe ukubeza abantwana bakubona ukubaleka ukuthi ngaphambi kokuthi enze into kumele acabange ukuthi omunye umuntu ngamphatha kanjani, uma ngivele ngihamba nje umzali wami uzophatheka kanjani, ngeke yini mhlawumbe akhathazeke acanga ukuthi khona okubi esokungivelele. Ongenza mhlawumbe kube ukuthi singaphinde siyithathe sihlobanise nalesi simo esingaphansi kwaso njengamanje sokuthi kuthiwa asihlale emakhaya. Kuningi sifisa ukwenza, sifisa ukuya emadolobheni, sifisa ukubuyela emisebenzini, sifisa ukwenza izinto eziningi, kodwa ngenxa yemithetho esiyibekelwe ngeke sikwazi ukwenza lokho. Nabantwana bethu bakhumbula abangani babo ezikoleni, mhlawumbe yenye yendlela esingabahlalisa phansi sibaxoxele ukuthi njengoba nje kubekiwe lokho kwenziwela thina. Kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi uyibalalele imithetho obekela yona ngoba yonke isuke inezizathu, isikhathi esiningi kusuke kuyizathu ezivikela wena. Ngiyabonga kakhulu ke, ngiyathemba ukuthi abantwana bethu bazozijabulela le ncwadi. Uma sifisa ukuthi siphinde singene noma sithole ezinye izincwadi singangena ku book-org lapho sizothola ezinye izincwadi mahhala. Ngiyabonga kakhulu bazali, nisale kahle. Siyabonga ngokubukela. Sicela ungakhohlwa ukubheka ama-activities ethu ongawenza nabantwana ku thanda.org.